MC wa ward ya Ntunene Patrick Muriuki augite baraba kuthurania saini cia kuthare thirikari county ya Meru ni ngugi ciothe bakurita akera rima thikoneja mukari umwe wa Ntere Chiengembe mutongera ujo ugite ni bethiritwe bari na kagita gako mutabunge bambunge ya Meru indi ari na witikio mantu jakagira ntukune ite kuraja na musiasa Franklin Karute auga wate na thina na gavana Kawira indi thina yawe na gavana ujo ni njira yawe ya gutongeria. Nicholas Chabari gatumenyithia nkuruke Letete policy ya my family Koroma miara imono kwa murano na utaukeri kinyani ntaukeri zaidi ujune umwakire baingi barabonire kanya ntugo ya munde ko yakoboraniria na family ya Isaac Imeme I supported the kumadikira ombetike warimu twa twino naroko muntu edukietu orako kwirwa mwaka witu kwawe bara mbende kuake bara bandikite rwonuru rukariaro andiki Imeme wengo areo muntu sa truthful irono rwa rwa historia Imeme. Pia nataka kuchukua nafasi hii kuleta rambirambi zetu kama kanisa la Methodist kwa niaba kwa familia ya Lucy ambaye ni mmoja wetu, ni mhubiriji katika Synod ama katika circuit ya Lare, na tunashukuru pia kwa Bwana Mungu kwa sababu ya maisha ya Meme. Amekuwa pamoja nasi katika kanisa pia. Mbele familia Meme pole sana kumaki familia kwa na kumaki Ntunene atlaji na ndebere murungothiri abainya yokila itariri omo nikienda boma kumedia tukura nikene Meme mwana munike oni Meme ndai kwa kiruma muntu kore muntu ndai kwa chua Meme atare kutuna muntu na Meme atare kutuna muntu Meme murungu amuritere itwana Meme eoroene no kumenya kwita toranga sena Meme tingora muntu atemenya tetira muntu awaria tete na kire mathiko mama kuruthiritwo kanisani ya MCK tauni ya Lare asiasa baba kuriku bare okinya MCA wa wandi ya Ntunene to Patrick Muriuki ibagwetete mantu omegie thiri bwaithitira mbeno chokanira akaunti ya Meru bakiuga amwenogu gavana Kawira na batiri kwithirwa gichokanira na kuruta ngwe bwa kwagirite ganyane akomu na kinya raino komi enda Kawira turombere ningai nikenda magureta thiri ndene Meru county ingona ni kuyampala na hivyo kumeatoa ina kibarua kia kulita barabara sietu ni thukine Rui kana ni Eronino ni kuria antu hondi bakire ki mando yonde yaita sasawa indi butorombere Murungu nikienda tumba kwithura tuna ngwataniro baina yetu na gavernetu wa Meru County intobia Ntunene bitikoroeta ondingi bugaribu mbona Kenya wa motwe ndriao obikaria nanga kuria nanga uni kuria be hondi ngebi yako na Ntunene ke bai boy pendreta kawira lakini kingui ito koreana no anini no mto ba mitaki kwere Meru bana sikiweni babu assembly bwana Patrick Bokolomere bora wande piu tengabana na chogo bijine yawe mwanga narua atachokwa Bokoloma ba wande piu tengabana na choge gwartingui bawe mwanga narua batachokerwa Bakoloma ba MCAs ibaye wembasari emilioni than kenda bomba wantu bonde banene na bo tuku barero ni tatu bakaewa wingi tionde ndiko meina irete ai ko ya kwetu na thuni na inathu pendete kinya imbo na thuna ndoembe awara kasana kirarita giuke Ntunene kirito na ukireto nathu ndori ababa Ntunene ri inge ba Meru bomuka Oni beteketie eukuri ya Roma chapter 13. There walk ya gwethra ne kwendo tongeria abarabara unenene eteyo. Amen. Ibu MCA nu eteyo. Amo yumbe nu taitumu. Anga manenu Kawira. A president enu Ruto. Ndaromba kura na nyaka dhuri nawe MB. Kwa hivyo Kato etekanere idurani vyathirere andu ibadhuranire ngweni cieta atia ya county njemu cia kwaria tocho keria bugwibwa muntu yangwa nari genda rubini tukaringa genda rubini na bila tukuona kana bura bungi katuthikathikiria twibogo wetata teitare onda kwara cionde kura mwathie cionde athitata
ate tora ende dai kure itenyara kunyon kuluki nyamuntu aketha ambaira tere onde ori yake ongo kere uru kwero umera na wa totore ranare ko imenti duai konywa kulu ende kwero tukunda kulu kenda to kere yake ongo nare ko yuga tukunde kulu kindogo tuogeria kiongo na hara twari cia kaunti itarengi thai utechiro thai MCO Yonkoroki na gwetete ati baraba kuthurania asaini cha kugatiba kuvunja kaunti ya Meru imatha bagota kwina ntoboita beka asibangi bato ya saini sebundi sub county inda vera nyani bari fomu saini nontu kume adendo dandi tukangora ne iratu antubetu wakaso ne antubena andu antubara to asindre ibari ekandu turitire antubetu ngui eitare kuya kwakane monkey ground turome hurtangui ditiri kane ata antubetu isiasa bukwenda kana ngui bukwenda ibana bakwenda ngui ibamboni njara kroru kwa muntu wenandu eya kibabwe mwere nendere 2026 eyendi manifesto elke bwendo mwakura butimwa maratazi yayo saino ya kukunja kaunti tongi uretete imara ngavana na ginya ya Patrick twa gochokia lakini twa mwani kagitania gaku no mubunge wa Gembe North Julius Taitumu na ebumiretie na kuga anti ibaraba kuringa asiasa achia urongo na kutambia ndeto ochia urongo mitandaoni cha kuga ati na kwendera guntukuna ni urongo na Igembe na kumeganania na mirandi ekathi guntukunthe Igembe North ni mwe kure antu bakwere kwathura na Igembe North mheshimiwa Tinje kuri barabara cia kuonesha uvumi mbere kwa mbeca ikuri wabona itarewa akanjiria rondo rungi kwa kwa nota itumwa kupendelea kwa bukara buto tupotia kwa ba imbesa saiti kwa na ba mirandi kango enda kwa na mirandi atuweta emwe miradi ira iri etia community for example kwa na kambe iri niranjire kubuthu bukone kibuthu area ntobeto for example engomya nabo kwariria thai we have given it the largest share reason why chukuru werari na chukuru mwanja itena laboratory chento betwe ndoleli 7 schools ote yare itari na laboratory ya siari ko ni datu na tuto ya tukoka engeti che chukuru mbere oka laboratory chukuru ngeti na labu iliko binetomi tuete onto akaricho toke ngeti kioro kichangiro ni achiari kioro should come first is it ngeti yeye ibo to kwa ke chukuru chi on the no mukatu on mbere kwa lab chukuru ya mrobo uteta regesti we are building it to a complete school na hii ni tuoka lab ko tuoka irasi biele na mbeche de brombere te kuma ke ministry milioni 10 ero kwa ere a complete school ena kale mwe mabati and other schools I will not mention here so teta tu bangono either to achema ni to kwa we have done ABCD na ino to kwenda kuongela mheshimiwa Taitumu na retete Ruto na atwa mirandi na retete Gachagua mara mbili buto utongere bumwea teka kurekera unike Ruto gereko mheshimiwa asante sana naendelea kufanya hivyo Wero Juma kuma Gembe North Peter Nicholas Chabari.